Itu kan sistem nanti umpanang papen, cetong, umpai kapot nanti pada itu sistem itu curu pila, dan ini tu Karbi local ya song, ada Karbi Student Association, Advisory Board, and Miniman Leoning Leng, dan who ex-president mati non advisory board along a member lo, kayak Sar Bijoy be, dan who itu long aku advisory itu silang, alang di Sar Philip Taruh. Itu banget home pen si lau Karbi local ya song, mati KSA Election Aputhak aphan itu board itu masih cari pun lo. Si labang so alam thi dan si nali tu mukha nang phat nang phalo la pen nali tu phana pasini dun kan tu nali tu matsu pen itu tu kese yang dapat according je tu pan stame labang so alam thi nang peli pg phan si nali tu nang so phalo si ni tu Karbi Student Association election lake mate mai tu la pen kong chung bang kang wai lake non 29 June 2023 ani si voting po la pen labang so voting je long nilitum voting rights kumama sike doma lapena candidate kumama lai kadu wis nilitum long inian nonan nilitum long ready lo si nomination ke file ke padap baji captaincy cheng lo baji cap bank pen lapen nomination ke file process tanggal lo nilitum scrutiny tanggal lo dan non candidate apan amen stamin nilitum taram ko lapen lai kado wisi ini nanti tu phanang phalo dan total branch itu long voting rights kidoji lage east west Karbi Anglong tanggung pet pen 184 KSA branch tu lapen ke joglong ji ke presiden lapen secretary jong si presiden abang awedet pen pine alang kisung dokok pulolong te vice president pansi apan sami alang li authorized letter pacewan pen alang itu vote joglong po lapen 184 into 2 president secretary pulotang te nil tumlong 368 voters do po branch along pe lapen regional committee nil tum khido Pokajan regional Biku regional Hauraghat regional lapen Hamren regional committee do lapen hala dak regional long pen president secretary tum si vote joglong po pen 4 into 2 4 regional pen bahini ni pulotang te itu 8 votes long po do po apa yang tu voting right land do lapen central committee total strength mate committee ke itu malong 31 members do including president secretary pen executive member 31 members do la 31 members ta voting rights do lapen la total kato we branch committee regional committee central committee pen total voters itu long 407 votes do 407 votes si voters si vote ke joglong ya right do lapen niu to long nomination ke long tang presiden na posa long mate mai phu along ke hang sing timung lapen mirjeng kro alang tu bahini si presiden mate Karbi local ya song mai phu ang hoya phan alang tu election pen jedan po pen candidate for the post of general secretary mate pongchun bang ang hoya long bangat home itu tumlong nomination na file pen scrutiny ke pas tang golo alang li number 1 mate ek number bang ke budho terang lapen number 2 Barnabas Killing lapen number 3 George Timu la bangat home si general secretary mate pongchun bang ang hoy phan jedan po Kasi polling ke 29 June 2023 ani taring ko receipt cap daso tiklo marlo then voting at timing ke 10 AM to 3 PM lagi voting timing lo dan 3 PM apike daso ani amatsi counting depo then so ani si president secretary uthot 2023 to 2025 daso session apan kapachari ponji apan 2 years ni tum ke bala central KSA ingong polong ke president secretary tum tame ningkan hini farman tansi
bangsu constitution pen itu kan mah allow sini kan ini ya farman bagai la bangsu ni si president secretary kimi sitame la bangsu song ansu sei kang tang pon ji kan alang itu kan cari pon tu la pen la counting lo pen itu kan election amut voting bangke itu ballot paper se use ballot paper use ko laku candidates tuman photo do po song bo mensi voters atum bangke ke jogi atum mate vote ke jogi atum bangke hadak si foto pen pacinden chit pen hadak si ala itu kan stamp tame KSA ngo for stamp tame hadak theng lo to masih branch president secretary বা regional committee বা branch president secretary regional president secretary central members kapdo evan sitame non labangso KSA long pho election samjin mate inthir jiripen kapachun kon unjia phan alang tu cerap situ kenang sobdo selang itu sitame samjin pen la kapachun me long jia phan alang tu tame na cerap ma situ unjia phan si itu election KSA Central Committee election na board committee kan chuneri na masih nali tu fan la bang solam kes ame na apel itu fan nali tu fan chuneri na masih nilihin tu bangalan si nang fan lo tu alang itu pen stame apa thanju fan nilihin tu chuneri anta choro parlo apor pipot nitum la committee pen candidate kangwai pela pemno alang tum nomination nang yok yang tum han anta nitum pa fail fedalo atlema constitution no bang ni tum amendment lo sita effect bang ke pining pen amat kali la ning pen election pen yo ki do election pen si effect po si hala pen bang ni tum constitution strictly mane follow po hot po asila so prang ni tum ni kan free ke chokol tang ta experience chokol tang te alang tum han candidate son si ni tum invite pon delo nomination along a fail pon ke delo asina na ko ke president ang hoy long bang hini do apen secretary long bang from do asila bang ho candidate alang tum nomination to file thing pen ni tum a fail pon ke delo apen constitution KSA constitution along long po constitution along article 9 b along bang ke hala so ting apang si ni tum follow ek khade lo si pinning pen non ke rangi pen la amendment elo ko si ni tum la abang practice pon ko hello ni lin pen kan ni kon ji ado ko voters tum phan la pen candidate tu phan in some jin pen so election ka pachun ji phan sinilika hijumi han pisi lang ke di Ingkora serke bani sila so itu kangwai kulit lang paduji bolo sintum la so adet nang pathila usta me ke damtang golden jubilee celebration adhu bang sila so election nang dunai bolo akhima ani ganbang ta after 2 years ni tum la so election nang bolo usta me hala sud bang penenge jitu annual general conference na chok jitu nikan phuket mate golden jubilee celebration for lasi hala sud bang umule si dene an jitu pini ana porsi hal to kon tangga kan samne nongke bani 29 ani chilo so de bang ke long so free and fair election ke padui la pente isi nation a candidate itun select loin han KSA a branch a members pen chenglok KSA regional committee la pente that apraga pek karbi a the pan samne whereas nitum so media long nitum rang tang yo pot that bangke KSA lubunte only that voting rights ke doge KSA branch representative to na bangke hoglo उस समय KSA फंड बोलते कदो इधर कार्य थे तुम मंगल लगे कार्य सोसाइटी लो मंगल सी वेल विचार मंगल लगे दो वेक मते कार्य थे बसिला कि हाई तंग तुम तमिल लगे अलम तुम मंगल प्लान पॉइंट वेजी असी असो लोंग असो कांग माई लोंग समय कार्य थे फंड कार्य हरार फंड मते कार्य नो हरार फंड nilin mate netu mahin dan ni bang apa no ada itu free and fair election pa dui long akan je nesen candidate mo ki representative dak ke ja tum ke man tame ka de khai isu mukha ke plan kon thi bana tum tame advice solution mukha nan tum tame na bidu no thima da
कि bang liar ni samne itu gapre dak along ria kisum ka bido chal yasong sivet ke dui KSA inhibition pen chinglo ani isu sumha tuni tu member nahi dula okay dak KSA bini elected members mate elected representative tunjale ilam nahi gali ka bi khet manda kadu bi sira tu nahi ka bi khet farman tami arjabi la sinle tum tami kadu bi hirjumi pen danglo bi sore na pidun tu kusi nili hin mane ditum jitu dak nomination board hin pen tum ha tuni will sit through press media hin pardon